semoga dilancarkan terus sampai seminggu ke depan. I was looking into darkness for something to hold on. Found you when you were so broken. I felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Nama saya Abdullah, Ketua Kelompok Tani Bina Jaya, Desa Tanjung. Setelah banjir kami pikir lahan ini tidak bisa digunakan lagi karena tertimbun sedimen lumpur. Namun adanya program mahasiswa berdampak, lahan bekas banjir bisa dimanfaatkan kembali dan berhasil ditanami jagung sebagai tanaman pengganti. Kami dari masyarakat Desa Tanjung mengucapkan ribuan terima kasih yang telah hadir. Desa kami telah membantu masyarakat pasca banjir. Terima kasih kepada Kampus Al Muslim dan Kemendikti Saintek